Ngeke inkosi yasePhalamende. Siyabonga abantwana basePhalamende ukufika lapha emkhosini omkhulu wesabatha. Siyakubonga kakhulu lokho. Ngixolise nami ukufika isikhathi esingeningi mhlawumbe njengomuntu obekumele ahlambuluke. Umthetho uthi uma uzohlambuluka kufanele ufike kusenesikhathi bangathi abahlambuluki sebehleli bethamela inkonzo bese ubakhipha. Kube izolo izimo ezenza ukuthi sifike mhlawumbe emva kwesikhathi kodwa khona kushiwo njalo. Uma uzohlambuluka kufuneka uma kuphosebule ufike kusenesikhathi ukuze abahlambuluki bengaphumi sebesenkonzweni. Kodwa-ke uma kwenzekile-ke ngezizathu ezithile kwafikeka late bayaye baphume-ke bakulekelele. Amen. Siyabonga abantu basePhalamende. Ngidlule engomeni amavesi ambalwa ngomeni ka-16. Awidwala lavata alamtu unziwo kuphe ake widwala lavata lavata lamtu zokuphethe nangamukele ngenjabulo na kosengijabi ngijabile ngamukele ngenjabulo na akhosi sijabile Mthombo wezibe uwezibele mpo ozelaki ngekholwe ngethethi ngicithime naye ngomile ngomileyo ngikholwe ngichithi ngiyabonga basePhalamende ngivumela kule ngoma. Ngiyathandaza abantu basePhalamende. Ngiyacela uNkulunkulu wasePhalamende ukuthi angenze ngikholwe ngichichime mina engomileyo. Ngoba uyazizwa endleleni uma ungasachichimi. Uyazizwa endleleni uma uyinkonyane eyafela unini. Esihamba emva komhlambi ngaso sonke isikhathi. Esifika njalo ma ifika izophuza amanzi. Ifike umthombo noma iziba sesidungekile bese iphuza ibhidi. Uyazizwa wena. Akekho umuntu oba nokuhlakanipha ukuthi amemeze nje umshebe bemeza kule ngoma. Ethi umthombo wezibele mpompozela kimi.
ukuze ngikholwe ngichichime. Akekho umuntu osho njalo, uyathi nje umuntu hayi kade sahamba hayi kuyahambeka. Kodwa angabe sashe ekhoneni lakhe yedwa ukuthi ngenze inkosi ngikholwe ngichichime. Wemthombo oyibele empompozela kimi. Akekho osho njalo. Ngizomemeza ngisho njalo abantwana basekuphakameni kakhulukazi kulezi iy'nsuku. Sisey'nsukwini ezilikhuni lezi bantwana sekufanele sibhekene nazo. Sibhekene nenkinga. Sibhekene noSathane. Sibhekene nomubi ebhekene nendaba kaNkulunkulu. Isikhathi esilikhuni lesi bantwana basekuphakameni. Isikhathi lapha khona omubi naye ehamba kakhulu ngisho emabandleni phakathi kwabantu naphakathi kwema-social media naphakathi kwayo yonke indawo kunesiphithiphithi esikhona abantwana basekuphakameni. Zonke lezi zinto oyilalelayo, oyifundayo, oyizwayo ziyakuxegisa endabeni kaNkulunkulu. Ugcina usuxega bese kuba mhlambe ezinye ey'kwehlelayo nazo ziyakuxegisa. Size lapha-ke zizothi wemthombo oyibele pompozela kithi sikholwe sichichime. Size ngalokho abantwana basekuphakameni zonxusa phambi kwenkosi yezulu, inkosi enkulu yasekuphakameni ukuthi ayisenze sikholwe sichichime evangelini layo. Yenze kwenziwe into enkulu abantwana basekuphakameni ezulwini. Kwakhishwa ingilosi into engeze ngenzeka ukuthi izofundisa abantu indaba yokukholwa. Noma abantu bengakuthandi lokho, nami ngiyakhumbula nganginjalo, noma kungasho ukuthi ngangingakuthandi kodwa kwaku-too much for ingqondo yami. Ngangingakwazi ukumumatha ukuthi ngehla ingilosi kanjani izofundisa abantu. Kodwa iqiniso kaNkulunkulu alijiki abantwana basekuphakameni, ingilosi ikhishiwe. Noma lokho ingqondo zethu ziyakhona ukucomprehenda noma kayikhoni kodwa angeke kushintshise yilokho. Ubuthakathaka bethu bonke bomhlaba ngeke kushintshe ukuthi ingilosi ikhishiwe. Ngisho njalo ke abantwana basekuphakameni ngithi kwenzeke into engajwayelekile. uNkulunkulu wasenzela umusa wakhipha ingilosi yakhe ezulwini yehlela kubaholi bethu kuzosifundisa indaba yasezulwini. Thina angazi ukuthi sisimo esinjani noma sisimo esingaphezulu kwasiphi ngoba into zasezulwini awuzungazazi ukuthi zilandelana kanjani. Awuzungazazi ukuthi yiphi enkulu kunenye. Awuze ngazi nje njengoba singabantu nje kanje nakukho esikwaziyo. Sihamba usuku nosuku sicela ukwazi uNkulunkulu. Kodwa indaba yethu ithanda ukwehluka ey'ntweni zonke. Noma kungesona isigaba sokuqala ukuthi ingilosi ikhishwe ize kubantu. Siyayisithola lapha ekhathini zakoMoses ukuthi yakhishwa ingilosi ezulwini yakhishela ukuthi izoqondisa abantu ohambweni besuka elokhuzeni besuka eGibhithe beza beya eKhenani. Kodwa okwethu kwehluka ngoba ingilosi ayikho lapha esithatha khona isisakhona ezweni lasemhlabeni kodwa isize lapha emhlabeni ukuzosicija ukuthi omunye nomunye phakathi kwethu makufika izinsuku zakhe zokudlula emhlabeni ayizulwini. Izosisusa emhlabeni ingilosi iqondisa uhambo lwethu lokuyezulwini abantwana basekuphakameni. Into engajwayelekile leyo. Abantu baye beqondiswe nje abefundisi babo. Abanye beqondiswe nje obishop babo. Kodwa thina siqondiswa lapha, siqondiswa izulu ukuthi yibani njena abantu abami ukuze nize lapha engiwakhona mina. Yibani njena ukuze niye lapha ngoba ingilosi ambassador bona sekuphakameni ivele ezulwini. Ngikhuluma ke indaba yethu abantwana basekuphakameni, ngikhuluma indaba yasemhlabeni ngoba sisezweni lasemhlabeni ziningi izinto ezifuna ukuyisala inkonzo kaThixo ukuze iphele lapha emhlabeni. Ngoba noma uNkulunkulu engakhona abemkhulu kangakanani kodwa mayengasekho lingasekho ibandla lakhe emhlabeni ubukhona bakhe angeke busabonakala. Noma uNkulunkulu ngamkhulu kangana nezulwini kodwa uma bengasekho abantu abazothi umkhulu uNkulunkulu bonke abantu sebeduma nezinto zabo ubukhulu bakaNkulunkulu buyofihleka emehlweni omhlaba kanti uNkulunkulu akafuni lokho. Silapha ke ezweni lasemhlabeni nasekuphakameni zosho njalo zothi uNkulunkulu khona, zothi uNkulunkulu ngaphekwe izinto zonke. Sizothi ngokuqala, zothi ngokugcina. Zothi akekho omnye uNkulunkulu oba khona ngaphandle kwakhe. Akakuba khona ngaphambili nangemuva. Sizosho lokho abantwana basekuphakameni. Njengoba sibuthena lapha nje ngosuku olukhulu lomkhosi weSabatha. Sizodumisa uNkulunkulu uJehova umdali wezulu nomhlaba. Amen. Size ngalokho abantwana bokukholwa.
abanye abantu baye behlangane ngalolu suku, abanye thola sebedumisana bodwa, abanye badumisa abaholi babo, abanye badumise lokhu, abadumise lokhu. Kodwa ngiyafisa sihlale njalo siyilo mthonjana omncanyanyana bantwana sekuphameni, eyohlala njalo udumisa uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba ngalolu suku. Uyohlala njalo udumisa uJehova. Masifika lapha emasangweni silahle yonke imithwalo yethu, silahle nje imicabango emibi bese sicabanga isonto lonke, silahle konke sithi nje namhlanje Nkosi size lapha Nkosi sizoba ihamenti yakhe engcwele, sizokhonza wena, sizodumisa wena wedwa. Sisesikhathini esinzima ke bantwana sekuphameni, lapha indaba kaNkulunkulu khona yeyisiwa kakhulu. Sisesikhathini esikhulu lapha indaba kaNkulunkulu yeyisiwa. Kwakungcono mhlambe ikhathini zakudala ngoba indaba kaNkulunkulu yayisiwa abantu abangakholwa isikhathi esiningi. Yayisiwa abantu bezwe abangazange baze bayibiza ngamakholwa. Kodwa kulesikhathi esiphila kusona abantu asekuphameni indaba kaNkulunkulu, uSathane uthumbe amabandla bekungamabandla kaNkulunkulu, wawenza amabandla akhe. uSathane uthumba amabandla ebekungamabandla kaNkulunkulu noma abekungaba amabandla kaNkulunkulu, kodwa ayeseba amabandla akhe. Manje indaba kaNkulunkulu yeyisiwa, akusasuki manje umuntu odakiwe lapha esigangeni, akusasuki iqhwanqhwangu zomhlaba, sekuvuka umuntu esontweni noma kuvuka ibandla elembethe ingubo ezazi ngezokukholwa, kodwa lezi ingubo lizembathe kube ngezokuhlambalaza indaba kaNkulunkulu. Usizi ke lo bantwana osekuphakameni, ngoba usakwazi ukubona isitho sakho ongakuwe nongekho ngakuwe, ngoba sifaka ingubo efanayo. Usuzwa uma sekukhulunywa ukuthi hayi akuyena owakwethu lona, kodwa i-uniform yamasosha iyefana. Kodwa amanye amasosha athe ephumile ethunywe uNkulunkulu ukuyolwela uNkulunkulu, athunjwe endleleni, aselwa nama nje nabo laba bathunywa indaba kaNkulunkulu. Kodwa i-uniform iyefana abantu asekuphakameni, konke kuyefana, nezihluthu ziyefana, iNazaretha iyefana. Kodwa bakhona abamelene nendaba kaNkulunkulu, abagqoke njengathi. Usizi ke lolo bantwana sekuphakameni, ngoba uyayithi usukhulumile indaba kaNkulunkulu bese bekuphikisa. Abana mahloni futhi abana ndaba, bakuphikisa nje phambi kwabantu. Mawuthi hayi uShembe isithunywa sikaNkulunkulu lesi savela ezulwini, sithunywa uNkulunkulu ukuzovuselela uNazaretha lapha emhlabeni. Ukhuluma iqiniso likaShembe owafika lifundisa lona mayifika lapha emhlabeni, kuvuka umunye ofaka ingubo njengefana neyakho athi hayi lento eshoyo uyazi ukuthi uShembe wena okamazi, uShembe uNkulunkulu. Bese abantu abangakholwa bedideka bethi kwenze njani kanti? Bayalwa labo bantu, ayikho into engayala lapha, bayalwa labo bantu. Bese thola i-excuse noma bekusaba ukukholwa, bese thola i-excuse eluthi ngathi ngiyakholwa labantu bavele baphikisana phambi kwami ngase ngiyayeka. Kodwa isamele i-responsibility yokukholwa, ngoba lezi nqushu ezikhona abantu bayisebenzisa ekutheni babalekela ukukholwa bese becashe bethi hayi ngizokholwa kanjani ngoba namakholwa ayalwa. Kanti ukulwa kuyaqala la emhlabeni, kanti aqala ngezulwini. Nasezulwini ozophuma uthi kuyaliwa la ezulwini, wathi ngiphume mina ngiyesihogweni. Kanti uLucifer waqhamuka lo esilwa naye namhlanje la, kanti akhishwanga khona le kuliwa ngenkemba. uMikhayeli wadonsa ezakhe, akazange ayothandaza, wadonsa inkemba wabiza ezakhe, kwahloma amabutho, kwaliwa ezulwini. Kube wawukhona ozophuma esihogweni, uthi angeke ngihlale mina ezulwini, kuliwa nje. Ngisho abanye abantu baba sensitive mase sisendabeni kaNkulunkulu, ucabanga ukuthi kumele sibe utamatisi. uSathane angene endlini kaNkulunkulu agcogcome sibe utamatisi ngoba bethi sikholiwe. Akwazi ukwenzeka lokho. Lo mbuso uzowuvikela ngapha ezweni lenyama, sewuvikela nasezweni likamoya. Mafuna siwuvikele ngapha sizovikela nasezweni likamoya, sewuvikela ngoba akukho abantu asekuphamene into enkulu njengokwazi ukuthi uNkulunkulu yedwa uyinkosi yamakhosi, nezithunywa zakhe ayithumileyo emhlabeni. Ngixoxa kundaba yamasosha esithe siphume nawo sideploye umbuso endleleni athunjwa, kodwa abathumbi bawo lamasosha abazange bawakhumulisa i-uniform. Le-uniform abe deploye ngayo umbuso ukuthi ayolwa ngayo, nakho konke abe yikho, abazange omubi noma isitha sibakhumule khona.
baqhubekile bakugqoka izevatho kodwa babona sebegiya ngalezi zevatho uzibona awakuyena wakithi lo lezi zevatho lezi zingcwele ngifunda incwadi eziningi esonto lamadlule ngichaza ukuthi umNazaretha uyisima kanjani ngichaza ukuthi le ngubo lena ingubo kaNkuluNkulu akukho okunye ongabuye ukwenze mase ufaka umNazaretha ngaphandle kokukhonza nokudumisa uNkulunkulu akukho okunye kodwa bayifaka le umNazaretha bagiye ngayo bagiye ukugiya kwasemhlabeni kwendlamu komaskani kwamabhinci bayifaka le umNazaretha behambe ngayo ngangabona omunye eshaya ngayo ingoma kusengomeni kugcwele insizwa eshaya ngayo ingoma esigcawini bekhwahla ingoma eshaya ingoma ngomNazaretha kaShembe ngomNazaretha wasezulwini usizi ke lokho asifunde incwadi Matthew 7:6 Ngithama sosha ebesihamba nawo awazange ayikhumule ingubo yombuso akade ethunywe ngayo kuyolela umbuso kodwa ahambe nayo athe hamba naye endleleni ayijivaza le ngubo yayisingaba ngubo yalutho kwase kuba sengathi iphinifa nje lokudlala kwase kungathi nje into yokudlala le ngubo kaShembe ethe mase kungathi beyithathe njengephinifa lokudlala kwase kusuka zonke izinambuzane zomhlaba seyidlala ngale ngubo emhlophe kanti le ngubo kaShembe lona kusiya ingubo yokudlala ingubo yavela ezulwini kwasho uNkulunkulu ukuthi Shembe mase ubashumayezile abantu engithamba yobashumayeza yobembesa le ngubo kwasho uNkulunkulu kodwa labantu esihamba nabo sebethatha ingubo kaShembe bayenza into yokudlala bagiya beyifakile badlala beyifakile kwase kusuka zonke izinambuzane zomhlaba zakaMaskandi kwasuka zonke izinambuzane zomhlaba ezazodlala zadlala ngendaba kaNkulunkulu ngabona omunye eyomukela nganoma iwinile newine lapho ekhosini eseqashaza ngengobe emhlophe yamaNazaretha nezimbadada nesicephu edlala lokhu kufundiswa amaNazaretha ukuthi kuyadlalwa esontweni ingubo yokudlala ifunde babona Matthew 7:6 Ninganiki izinja okungcwele ningaphonsi amaphareli enu phambi kwezingulube funa ziwanyathele ngezinyawo zazo ziphenduke zinihlebhuke Nkosi ubusisi nansi inkinga esibhekene nayo namhlanje Ninganiki izinja okungcwele ningaphonsi amapharele enu phambi kwezingulube amaNazaretha enze njalo athathe yonke lento umprofeti uIsashembe owayilanda ezulwini ukuthi beubungcwele ayithatha wona ajivaza asina ngayo ingoma adlala ngayo badansa benza lokhu yana kwase kusuka izinambuzane zomhlaba zisuka kuMaskandi abanye bathwele abanye bayizinto zonke bathatha le ngubo emhlophe kwayinto yokudlala ngaya ngabona omunye ongqingili ephethe le ngubo edlala ngayo ekamereni ethushisa impepho imanyala mani lawo bantu asephakameni sibhekene nenkinga manje singayikhuluma ngathi nazo yokhulunywa ba defend indaba kaNkulunkulu ngoba singaba umbuso abantwana asephakameni wasezulwini abantu bazoyisaba lento bazosaba ukukhuluma ngayo ngoba zonke lezi zinto zivikele uSathane ngembuso enamandla kufakwa imali ukuze kupromote isono anganomali siyinkulu kuNkulunkulu angazi ukuthi kunini lapha izoni khona eziqoqa khona zibe inqwaba bese siba namandla ukumelana noNkulunkulu angazi ukuthi noma sezinemali seziningi sezinamandla asemhlabeni ziziwathathe amandla ukumelana noNkulunkulu ningathathi amapharela wenu niwabeke phambi kwezingulube zizonyathela ngeenyawo maqede zinhlebhule sibhekene naleyo nkinga yona sekuphakameni sibhekene noSathane ehlasela umsebenzi kaNkulunkulu ngabantu akade bekholiwe izolo namhlanje labantu kwaphela ukukholwa enhlizweni zabo kodwa abazange bayikhumula ingubo yombuso abazange babesayeka abazange besasho ukuthi cha hayi ngoba angisakholiwe manje angiphume ngiyoba ibhinqa angiphume ngiyoba insizwa omgangela angiphume ngiyoba yilokho yana
bajike khona la ngaphakathi endlini kaNkulunkulu wathi uthanda ukuba ibhinqa waba ibhinqa khona lapha wathatha ithawula lamabhinqa wagaqa ehlombe phezu kwengubo engcwele yabuNazaretha le ngubo kaShembe okungabekwa lutho phezu kwayo. Uqale kancane ngabona abakoti begqoke le ngubo kaShembe base befaka amaphinifa ngaphezulu kwabo bese benza lento yocatering emicimbini bepheke befaka ingubo kaShembe ngaphansi kwamaphinifa okupheka. Nani kuzwaphi lokho? Ingubo kaShembe akubekwa lutho ngaphezulu kwayo. Ingubo engcwele, ingubo kaNkulunkulu. Ngiyayithanda le ncwadi ningayiyeki. Ethi uSimakade ophezulu kwangu wayifakele ingubo emhlophe. Niyibambe eduze ngoba ibalulekile ngoba iyona yakhe ilink yale ngubo esiyifakile noNkulunkulu ukuze sithi masikhuluma abantu bangacabanga ukuthi sikhulumela iNazaretha. Sikhuluma indaba kaNkulunkulu, ingubo kaNkulunkulu. Sihlazekile bodwa sekuphakameni ngendlela eningi. Inkinga zimbili manje lezi zinto seyihlukaniseke kabili kodwa zifaka ingubo eyodwa, zifaka umfanisano owodwa, ziphatha ihlawule ezodwa, ziphatha iBhayibheli elilodwa. Kodwa sibabili manje, akusemunye. Uma uShembe ethi wonke amaNazaretha awabe munye, akusenjalo manje na. Sekukhona amaNazaretha, sekukhona nabantu. Kuvele kwavuka imhlola wento, kube singayazi ukuthi ivuka kanjani. Ngoba khona uNazaretha sekukhona ke ngade ngizoyibiza ngani noma ngizoyibiza ngobuShembe ngokwesibongo yini angazi ungayibiza ngani le nto ngoba bakhona abantu abagqoke lezi ingubo kodwa abangasewona amaNazaretha kodwa khona ngizothi kubuShembe ngoba baye belanda abantu bakaShembe baye balanda abantu bakaShembe babahole so ingakho ngithi kubuShembe ke lokho kodwa kusiba uNazaretha akusiyi inkolo kaNkulunkulu. Uyayithola imvangelo encane ethi uSimakade wayifaka ingubo emhlophe. Ngifuna abantu abathwele asebedlala ngale ngubo, ngifuna labantu abawongqengili esebedlala ngale ngubo, ngifuna labantu abawomasikandi esebedlala ngale ngubo bazi namhlanje ukuthi badlala ngengubo kaNkulunkulu. Akusiyi into yokudlala lo. Ngifuna lamaNazaretha ahambe giya efaka ingubo emhlophe azi namhlanje ukuthi awawona amaNazaretha azenzela into yale ndoda abayibeke phambi kwabo yakwaShembe ngesibongo bazenzela ubuShembe obungahlangene noShembe umprofeti owaye isithunywa sikaNkulunkulu bazenzela ubuShembe ngokwesibongo. Ifunde babona incwadi kaDaniel 7 ivesi ka9. Ngisabheka kwabekwa izihlalo zobukhosi. Ngisabheka kwabekwa izihlalo zobukhosi. Kwahlala omdala wezinsuku. Kwase kuhlala omdala wezinsuku uNkulunkulu. Izambatho zakhe zazimhlophe njengeqhwa. Izembatho zikaNkulunkulu wethu umdali wezinomhlaba zazimhlophe njengeqhwa. Izinwele zekhanda lakhe zinjengoboya bezimvu. Nkosi ubusise baba. Tshela laba bantu abadlala ngengubo emhlophe. Ngibona umfundisi omnye egiyeqephuza ukhala ingoma kaMaskandi egiya ngomNazaretha. Namhlanje labo bantu abazenzele le yanto yabo abayenzayo kodwa bengayihlanganisi nendaba yomprofeti uIsaya Shembe, bengayihlanganisi nendaba kaNkulunkulu ngoba umprofeti uIsaya Shembe wayichaza yena ukuthi ungumprofeti kaNkulunkulu uthunyiwe uNkulunkulu. Zikhulu lezi zinto ngithe bantwana sekuphakameni indaba kaNkulunkulu ayisedelelwa abantu abasemajoyintini bayihlonipha kakhulu indaba kaNkulunkulu lawo bantu ayisedelelwa zidaba ziyayihlonipha kakhulu indaba kaNkulunkulu. Sihlale sihamba lapha eindaweni eziningi sihambe sishumayela akaze ngahlushwa zidaba sihlushwa abantu ababe ngamaNazaretha bahlubuka bafuna uba amabhinqa esontweni bafuna uba zinkabe esontweni bafuna ukuthwala esontweni sihlushwa labo bantu. Bafika la nazi ihlahla singangifakazela bafika singapha ngomnyaka bafika singapha ezantsi bathi yekani lento eniyenzayo sathina cha nje basilapha nje sikhonza uNkulunkulu sizokhonza uShembe sizokhonza uNkulunkulu samfundisa uShembe bathi bona yekani lento eniyenzayo siyanincenga kusha abantu ababe ngamaNazaretha babiye kuMnazaretha bayilandela indoda esigangeni yakwaShembe basebenza ubuShembe babo ngoba ngeke lento ngiyibize ngoMnazaretha.
ngoba akekho umuntu oyiNazaretha ongathi valani ithempeli niyeke ukukhonza uNkulunkulu niyeke nihambe niyohlala endlini kodwa ethi ngiyiNazaretha kodwa phuma umkhankaso angene ithempeli nethempeli ethi livaleni le ithempeli yekani lento yashiwo Shembe ningayenzi bakufikele ezixukuwe lapha suka la kule thempeli elingenhla lapha zizibi zingamaNazaretha kanti akuwo ikhuluma lezi ndawo lapha ziyawukhathaza umoya womuntu osuke ethanda uNkulunkulu ziyawukhathaza umoya womuntu osuke ethanda uShembe khuluma ngoShembe umprofeti angikhuluma ngoShembe lezi ingane zakaShembe noma lamadodana akaShembe aseqoqiwe alethwa eNazaretheni engazi lutho ngobuNazaretha angwazi amaNazaretha asoleni mina yakuyawubuza lo mbuzo ingilosi ngomunye unyaka ukuthi amaNazaretha asoleni nesoleni maNazaretha lezi ngani namadodana akaShembe ayithi mayise elandiwe eselethwe lapha afika inwebe kodwa sekuphameni ayinwebe ngoba awathunyiwe alikhizwi athi ningibona ngilapha nje noma ngingokwaShembe ngosibengo kodwa ngihlangane noNkulunkulu wathi akukho azokusho njalo uvele kufika wona la maNazaretha asehlubukile alanda ingane yakwaShembe athi sihole wena yiba uNkulunkulu wethu haya ngikholwa mina ngiyiRoma ngingaphathalise eRoma ngimncane angizange ngakholwa ozosihola Mhlolamoni lo hayi ngisagundile angabi nayo intshebe ngoba lapha eRomeni siyagunda thina hayi oza izokhula intshebe bese siyakubeka thina lapha esihlalweni umdlalo umuntu lo leyo dinga ngaNkulunkulu kanjani bese bekhuluma la bethi bakhuluma ngoShembe umuphi uShembe Thina sikhuluma umprofeti uZashembe ncebe kaNkulunkulu yafika sifundisa uNazaretha yathi lezi ingubo lesifakile akuzona ezokudlala ngisho isivakashi sisifika lapha sigundi ikhanda make kwafika nje ba desperate for inamba yabantu abaningi ba desperate for ikhulu zepolitiki kuqhamuka isikhulu zepolitiki sigundi ikhanda silale ematshwaleni masike sangena ngesango nje basigaxa uNazaretha ngoba bazuthini uNazaretha amaphinifi cathi amaphinifi okudlala usumfakelana umuntu uNazaretha engezile ukuzokhola kodwa bamfaka maqhamuka nombani nje baqhamuka imeya begaxa uNazaretha besethi niyabona kumholo wethu ukuthi mkhulu niyambona mkhulu desperation yenamba ukuthi sibe waningana bavota ngoba ngiyangibona inamba ifuneka abantu mabeyovota angaze ezulwini ukuthi inamba iphi ngoba mase ezulwini singena ngabanye badala isango lakho lincane kusho njalo uShembe ngoba ka98 uthi ababili nabathathu behlangana nezwi lakho ngiyoba khona phakathi kwabo le number engaka seku desperate ukuthi asibe baningi kanti isho ukuthini kanti uqhamuke niko umubi kaSathane uthi uqoqa wonke oqamba omhlaba bafake esontweni ukuze nibaningi bese nithi baningi iyakhathaza le nto nasekuphakameni ngiyaxolisa kakhulu ngoba ziyasikhathaza lezi zinto ngoba ngesikhathi ingelosi abaholi besitshela ubamelusi ukuthi uMnathi azoba inhlekiso kwase kukhanda ibandla laMnathi kaNkulunkulu ukuthi kuyothi kudlalwa ngale kube kushunyayelwa ngapha azange saqonda ukuthi kukhulunywa ngani sasiyibuza ukuthi labantu abaningi kangaka ababalwa ngama-miliyoni bawo bese beqedwe yini bawo bebekuphi ngoba bawo bekhona labantu akululu bengaphela labantu kodwa sasenza ukuba ngabasemhlabeni sasenza ukungazi namhlanje lento ayisho ingilosi ngo2010 siyibuka ngamehlo bona sekuphamene uNazaretha uvuka abantu bayamqeda usuku nosuku mawuthi yakhuluma nabathi sibaningi phela thina ubuningi busho ukuthini sisenkingeni bona sekuphakameni ngikhuluma lezi zinto ngoba akumele singazi ukuthi sibhekene nani akufanele sesabe kufanele lingenzeki iphutha lokuthi ngelinye ilanga sigcine sesi-desperate ukuthi sigcwale nathi le yonke leli iqele ezesiyoshalena kodwa sigcwale sekungena ngisho oxanga sekungena ngisho bengasebona ofishi bodwa sekungena ngisho oxamu kwangena inkalankala kwangena inqanqa zomhlaba bese sisibaningi-ke sesiposta-ke sisibaningi kodwa uthola uNkulunkulu owayesibizile sesamxosha
sesiyanda sandisa umubi sandisa usathane. Sivumela izangoma zangena lapha phakathi kwethu sahlala nazo, savumela izitabane zangena phakathi kwethu sahlala nazo, sadla nazo, savumela bonke abantu bomhlaba sabiza omaskandi sathi abazonandisa lapha kuze kube mnandi, kanti bangemnandi nihlaleleni. Babiza omaskandi bathi bazonandisa esontweni. Umhlalamundo ngambona umculo embize lapha eGibisile kwisikhumbuzo. Ngabona egibele stage amanatha embuka eshawa umaskandi stage ezombukela ihlwele zifaka iNazaretha. Zifaka iNazaretha lezi ihlwele zizobuka umaskandi ecula umaskandi endaweni okwakumuzi kaNkulunkulu iGibisila. Lo maskandi uyacula lona bayambuka ngisho abagcotshwa bakhona bafaka iNazaretha kaShembe. Babiza bafaka lengubo engeyokukhuluma noNkulunkulu bayifakela umaskandi. Kuthe kusuka umaskandi bathatha lengubo badlala ngayo. Sizothini ngoba banikwe laba bantu. Sobakhuza kanjani? Namhlanje bahamba ngayo beyomukela imoto noma bewina bechuthuke ngeNazaretha emhlophe bangene ngeNazaretha beshaya ingoma ngoba batshelwe amaNazaretha abantu abebengamaNazaretha ekuqaleni bengakahlubuki ukuthi le ngubo kuyadlalwa ngayo. Siyakwazi uzobuka umaskandi sifake le ngubo. Siyakwazi amanje ngene. Usisi ke lelo bantu sekuphakameni sibhekene nalo. Kakhulu sithina njengebandla likaNkulunkulu kumele sazi ukuthi sona sithi siufundisa umhlaba indaba kaNkulunkulu. Kodwa kube khona isona ngemuva siyona naso. Uthi umuqala uthi ngiyiNazaretha. Uthi hawu hey ukhuzane ubefikile hey ngiboneni uvela ube ingane kwami. Vele ube ingane kwami. Kungaziyo ukuthi ukhuluma ngani. Hey ngibonile umculo benimbizile ezonandisa. Hey nimbonile nandisa esontweni. Maskandi. Ngabona omunye naye bembizile. Hey futhi yabona angimazi ubani igama lakhe. Bambizile azonandisa naye amaNazaretha. Ngibona abakhokheli bahleli bambuka ngengubo zobukhokheli babenika oShembe. Namhlanje sengeze kaMaskandi sezingozo omubi ngoba singeze ukubuka uMaskandi ngoba mabe ngabakhokheli bakaShembe bebe ngeke bebize uMaskandi. Bebe bembukeke bebe begqoke lezi ingubo isibindi ngiyobuka uMaskandi ngifaka umNazaretha. Esebizwe endini kaNkulunkulu ngangiyohlala edokodweni ngihlale ngedwa ngithi Shembe khona engakuboni kahle la khona ongasahambi kahle. Kanti uphuma kaNkulunkulu abantu abaphuma nawo zibeni. Papa ethoya izangoma nakho. Papa ethoya izangoma. Awusekho umoya kaNkulunkulu. Uphuma vele emanzini uhlubuka ukugcina ngci ngeke usathilungiseke ngoba sikuthaka izangoma sakubeka isandla sathi yakubhabhathisa sakuthela ngoba yongoma uyimpumputhe eyohlala njalo ilwa nobuNazaretha impilo yakho yonke ugcotshelwe noma ubhajazile kulwa nobuNazaretha ubhajazwe isangoma. Ingakho beduma amakhanda benjena ukuthi ngingaphuma impela abakhokheli ngiyababuka kuleya video bafaka iNazaretha baze bafaka iziphika zobukhokheli bahleli bagqozela umfana laphana ucula uMaskandi. Umbuzo wami uthi uphi umoya kaShembe kulabo bantu? Akukho lutho. Nangizohlala edokodweni. Bese sibe nenhlanhla abantu abasephakameni thina. Bake basidumisa ngomunye unyaka. Sasilapha ebuhleni ngomunye unyaka. Ngeza kuqhuma ingcwele esimangaliso. Baqhuma ingcwele. Athi ngiyaqalaza baqhuma ingcwele. Athi ngiyaqalaza ngathi ngimile angifuna ukuguqa ngabona iguqelwane. Ngimile ake ngihebeza besithala phansi. Guqa. Thina niguqelane. Twice yaguqa. Awuboni ilanga ukuthi liyadlala. Wanqaba umoya kaNkulunkulu ukuthi ngiguqe into engekho. Guqa wena. Awuboni ilanga lithi ngiyalibuka ilanga liyangixhopha. O2. Khona ungabuka ilanga o2 libalele. Bese ethi liyadlala. Akudlali la emehlweni akho. Awuboni ukuthi ngidlala emehlweni akho. Nangixhopha nami. Ngabona sengithi sedume kuphela ufuna ukuqolozela ukuze ubone imovement yalo kodwa lithi kancane. Nginqaba ndasekuphamela. Nginqaba. Angizange ngisho lutho. Kodwa umoya kaNkulunkulu engaphuma nawe emanzini mhla ngibhadadiswa wenqaba ukuthi ngikhonza ilanga ngithi liyadlala. Khona amadlala kanti bekunani ke. Manje isihlahla singanyakaza sofuna sikhuza ingcwele la ethempelini. Sizele isihlahla la. Uphi uNkulunkulu wesabatha esizekela? Uphi uNkulunkulu kaShembe esizekela? Khona lapha izinkanyezi zengenzani zenzeni zizothini ngoba thina sizofocusa ngoba size phambi kaNkulunkulu.
Zomkhuzi ingcwele yonke into enyanga seceleni kwakho. Nginqaba abantu asekuphakameni. Ngaguqa phela babe baningi ngaze bangikhande ngamatshe njengoStefan. Ngagcina ngiguqile kodwa ngathi ingcwele cha anginayo ingcwele engizoyikhuza ngingaboni lutho. Ingcwele yokuxhoshwa ilanga mina nginayo. Ngizokukhuza ingcwele ngikhoze lokuxhoshwa ilanga ngithi ngoba ngixhoshwa ilanga bese ngiyingcwele uyisabeka Nkosi yiphi Inkosi yamakhosi. Kade bahlubukela kubantu. Nani babona manje? Thina sihambe nabo. Thina sihambe nabo labo bantu. Kade sihamba nabo. Sihambe nabo impilo yethu yonke. Masangene kokugcina. Ngangabona kwenye inkonzo. Behalalisela inyoni. Nayibona leyo. Kwafika inyoni besonta kwelinye ithempeli yazoma la. Savelela. Kwathiwa ngisho inyoni, ngisho inyoni, ziyayinyoni. Ngathi ziningi inyoni nazo emva kwethu. Asinakile ngoba sizokhonza uNkulunkulu. Kwathiwa ngisho inyoni, ngisho inyoni. Yabona uma ufuna ukwenza into ibe uNkulunkulu, ingeyena uba desperate. Ngisho ngadlula impukane eduze kwakhe, yothi ngisho impukane ziyasondela eduze kwakhe, zifuna lokhu kukhanya ngoba usangena. You are desperate. Ufuna ukukhanda into engekho uyenze ibe khona. Ngabona inyoni ikhona leyo nanibona ngani? Nayibona inyoni. Hey leyo nyoni yaba inkinga ku Facebook. Savinjezelwa ngaleyo nyoni kwaba phela isikhathi eside kabi. Kwathiwa ngisho inyoni. Inyoni izofuna ukudla makukhona abantu, ufuna ukudlela ukudla. Nazi la emva kwethu ihlale asinaki. Usizi lo lona sekuphakameni. Desperation. Yokuthi ngoba manje ngoba bayazi ukuthi ngeke umuntu abe uNkulunkulu. Manje bazama noma yini. Ngisho ngadlula impukane eduze kwakhe. Bathi sibonile impukane beze kumnikazi. Ngoba ba desperate. Makuqhamuka inyoni ndiza bathi nibonile inyoni. Makunya ilanga libaxhopha bathi nibonile ilanga dlala. Ba desperate. Ngoba angeke umuntu abe uNkulunkulu abantu basekuphakameni. Angeke umuntu abe uNkulunkulu. Uyozama ukumbhixa ngayo yonke into angenayo, uyomembesa zonke ingubo ezingamfanele angenazo, kodwa angeke umuntu abe uNkulunkulu. Ngisho lokhu phambi kwengilosi yesabatha, ngisho lokhu phambi kwaNkulunkulu. Ngoba simele ukuba ngofakazi ukuthi angeke umuntu abe uNkulunkulu abantu abasekuphakameni. Ngisho ngamembesa ziphi ingubo, umakhele ziphi izindlu, umthengele ziphi zonke imoto, kuyoba indoda nje egwilikile necebile yasemhlabeni, angeke ibe uNkulunkulu. Nisho ngenza umthetho nithi lo akahlali endlini ephansi uhlale ezitezi kodwa umuntu ohlale ezitezi umuntu ocebile ecebe ngani senimenzewa nemali umuntu isicebi sethu lezi isigwili sisakhile nakho isigwili animakho uNkulunkulu ningasakho isigwili kodwa ngeke makho uNkulunkulu akho hlobo lemoto olungakwenza ukuqualify ukuba uNkulunkulu akho hlobo nolesitezi ongahlala kuso uqualify ukuba uNkulunkulu. Akho lutho abantu basephameni, akho kutetemuka, akho kukhulu, akho kukhukhumala, akho kuyinweba ongakwenza bese kuthi ulingana noNkulunkulu. Yoba umuntu nje ongazilutho ngoNkulunkulu oyinwebayo ngisho endaweni ezingcwele, awazi lutho uyashayisa ngoba bakulanda esigangeni. Ifundele yancwadi ningathatha amaphara lawo. Sinosizi bantwana basekuphakameni. Sinosizi kakhulu indaba kaNkulunkulu. Ufunda ngisheshe. Ninganiki izinja okungcwele. Ningaphonsi amaphareli enu phambi kwezingulube. Funa zwanyathele ngezinyawo zazo. Ziphenduke ziniklebhule. Kosifusisi. Ziphenduke zimhlebhule. Njoba sihamba nendaba kaNkulunkulu nje siyathukwa okuyinto enhle lokho masithukwa thina kuyakube kumafethu kabaholi bethu bavumelisi nemfundisikazi ngoba bangabantu abahlazi bangabantu abangafundisekile bayadlula abathuke ngishembe ngoba bangabantu abangazilutho ngoba akukumthuka ushembe ukuthi uthathe ingubo yakhe uye ngayo komaskandi yobuka umaskandi kukumthuka ushembe ukuthatha izangoma uyigone ethempelini endaweni engcwele uhlale nazo kukumthuka ushembe
ukuthi uthathe ongqengile uhlale nabo endlini kaNkulunkulu. Uzokuchaza ukuthi uShembe yonke lento ayenzile iyefana nezinto zasemhlabeni, iyefana nezono. Ngoba zonke engibala ziyizono. Kodwa uma uyifukamela endlini kaNkulunkulu uhlala nazo usukuthi uShembe lento ovele nayo ezulwini ayinkulu kangako, ingahlalisana nalezi zinto, ingahlalisana nomngoma, ingahlalisana nobutabane, ingahlalisana nayo yonke lento. Buza ukuthi umoya ongcwele uphi mabakhokheli bebukela uMaskandi ngeNazaretha. Isizwe lensizwe ukuthi iqashwe ama-client ayebizile that time angamaNazaretha, yavela uthenga umNazaretha nayo. Yaqhamuka nembungculo ekhanda, isishaya isigingqi sikaMaskandi, igwedla ingoma, isifaka umNazaretha. Ungayicabanga leyo nto. Yaqhamuka lensizwe yamaskandi nayo siwufakile izodlala ngastage. Hayi ingcwele yaqhuma lapho bathi isho uMaskandi ba hey bana sekuphakamela. Ethempelini angikhulumi ukuthi bayenze bahlangana noMaskandi ethempelini. Babuka uMaskandi ofake ngeMnazaretha naye ngokubona ama-client akhe elokho ebabiza ukuthi ngisondele enhlizweni zalabantu awuthi ngifakele lo mfanisino wabo. The marketing strategy sikaMaskandi ukuthi kuze bezongibiza njalo lezi ihula awuthi ngifake ingubo yazo. Nenobona ngisho amaqembu ngisho abaculi mabeya kwi-ANC bafakeze ANC, mabeya kwi-IFP bafakeze IFP, mayebizwe DA bafakeze DA ngoba ufuna ukusondela enhlizweni zabalandeli noma zalabantu abizwe kubona. Mabeza ke uMnazaretha abaculi uMaskandi bavele bafake uMnazaretha. Bengabe mase beqeda ukuperforma ku stage bese behamba nawo leMnazaretha bese beyodlala ngayo ke emakhaya. Bese beyodlala ngayo. Ngambona omunye ephethe nesicephu eyokhosini ewini imoto. Khamwe sefaka isicephu, sephethe isicephu noMnazaretha. Nginomkhuhlana ngesephromo ngixolele. Uyaphi uMnazaretha lapha? Uhlangene ngani uMnazaretha naliyanto? AmaNazaretha amnikile, amdayisele wona. Amvumela wazowufaka. Wawaculela efaka uMnazaretha. Engaphinda ehloniphe kanjani leyo ngubo? Ngisho ukuthi ke angibazi labantu bangenwe yini abantu basekuphakameni, sibhekene nenkinga. Imisebenzi kaNkulunkulu silwa izimpi zethu yiningi, kodwa le yalabantu ade bengamaNazaretha izolo sebehlubukile imbi ngoba oqala iqala ibukele phansi zonke umsebenzi kaShembe awusebenzile. Sho njalo indoda yakaShembe abayilanda ngoba labo balanda noma yiphi ingane ba desperate. Ma umntengo kaShembe nje abanandaba noma kaNkulunkulu abanandaba noma yakhona noma akakholwa. Ma umntengo kaShembe nje bamlande bejoza lapha wena yayo khosini enye indoda iyoyichaza ukuthi kungani ihole ibandla. Ithi ke lensizwa mayisifikile lapho khosini ithi ngiholalela ibandla mina lamaNazaretha. Angasho la usho la mina ngabe ithi ibandla lami. Leli bandla lamaNazaretha engiliholayo ngalandwa abantu mina ngilapha emabhasini. Bathi angize lapha ngizobahola umsebenzi wani wakithi noma wathini uyafa. Umsebenzi kababa uyafa. Ngalandwa emabhasini. Manje lokhu ulandwa emabhasini wafundiswa ubani? Wafundiswa uphi umoya kaNkulunkulu? Umoya wamabhasi ohola ngawo leli bandla. Phela ngisuka emabhasini. Bathi angiyize ngomsebenzi kababa uyafa ngizobahola labantu. Wayesebahola ke kanjalo nje sukela emabhasini akazange wahlangana noNkulunkulu, akazange uNkulunkulu wakhuluma naye, akamazi ngisho uNkulunkulu, kodwa amaNazaretha mayiqhamuka athi uyingcwele. Yini engcwele? Ukuthi nemlando emabhasini. Nemlando emabhasini ke uyingcweleke ngoba nemlando emabhasini wavuma. Ngikhulumela indaba yabanye abazi bayothekela emabandleni amaRoma. Bathi akekho nesibongo nje sakaShembe singamthola. Cha ukhona lapha kodwa uyiRoma uthi asifuna ulungile noma iRoma kulungile. Hayi amaRoma ayagunda somgcina somgqume ekamerweni zeyimeli inwele bese yambeka ke. Maye bephambuke nje nesibongo kobe konele yini yona le. Maqede bazama ukusifundisa la ku Facebook, bezama ukusifundisa ngoShembe. Kodwa bathatha iRoma libeka phezulu bagxumeka. Sebasifundisa kodwa abantu abanjani. Bathi uShembe. Hey, aziyadlala abadlali indaba kaShembe. Bayamazi uShembe. Ba desperate.
lento yokulanda abantu abangakholiwe bezobekwa phambili ngesibongo iyaqeda ubuNazaretha ngoba nibona kunjena nje isibongo alabantu abanawo umoya kaNkuluNkulu abazange babizwe uNkuluNkulu abazange bakholwa abanye kwasekuzalweni kabo abanye bakhetha ukuyoba amaKristu bengene emaromeni babiyeke ubunana ngoba bengafuni kodwa mase kuthiwa nazi imbenge sebeyagijima bazogxamalaza ubuhlungu lento engikhuluma kodwa ngifisa ubuhlungu kakhulu kubo lapho babuye lapho bangabakhona baphume eNazaretha ngoba labantu balandwa akekho umuntu akashembe ngesibongo manje okethi kwathi ngelinye ilanga kwase kufika uNkulunkulu kwase kufika uNkulunkulu wayesethi abanayo leyo language endabana ngoba bengenayo ngempela abazenzisi ngoba balandwa abantu abayimagcotshwa amakhosi ezizwe ethi yamkhetha usibani umholi wenu maqede bese ba uNkulunkulu ekhethe umuntu akusekho nama transaction nje amancane ke ukutransforma ke ukuthi azame ke manje ukuthi abe yikholwa ke angaqala abe uNkulunkulu aqale nje abe yikholo. There's no transformation straight from ungakholwa to kuba uNkulunkulu. Yeah, it's a strategy so mubi ngoba ngeke kwenzeke ukuthi umuntu okholiwe umbize ngoNkulunkulu ngeke omubi wayazi kahle ukuthi no akulandwa abantu abangakholwa bengenela ngoba bengakholwa manje kuthiwa bazovuma kodwa umuntu okholwa engeke athi uNkulunkulu ungathi nguNkulunkulu ngalwa nawe kuze kushona ilanga ngoba ufuna ungishayisa uNkulunkulu kodwa umuntu ongakholwa noma ungathi uNkulunkulu noma ungathi uyisambane noma ungathi yini ibongo kuyena yonke lento ayisho lutho zibongo kuyenti uNkulunkulu zibongo noma ungathi uyisambane uyibongo noma ungathi uyini zibongo uzizwe insizwa bese ikhukhuma la kodwa umuntu okholwa engeke ingakho amaNazaretha lawa asahlubuka enza show ukuthi alanda izingane zabashebe engakholwa azoyigxumeka phambi kwabo bese enza umathandazo ngibona into ebuhlungu kakhulu ey'nsukwini ezidlulile Bada sekuphakameni sekuhlanganiswe ubuNazaretha kuthathwe inkolo yobuNazaretha yahlanganiswa nokubhinqa kwalandwa nezigwili zonke ezithwele zomhlaba zafakwa phakathi angiyazi lento lapha ukuthi yini igama layo ngibone enye insizwa elinye ibandla ithempeli lamaNazaretha kusuka insizwa engakholwa yogana inkosazana yakhetha inkosazana ubona manje sekuyimix ngiyakhumbula ukuthi ayithina amakhosazana mhla ibuye enyokeni kade eyo sina khona sinamabutho ngeke ngisho ngoba izinto ayikhuluma zayingahlambuluki ukuthi ngikhuluma endaweni engcwele kodwa izinto ayikhuluma lapha nganiqoqela amasena nayibona nako Facebook babezisho ku Facebook beyibhala phansi ukuthi hey ngithe ngisina ngibheke emabuthweni kanjani ngeke ngisho la ngoba singcwele lapha bathatheke sukelele sigwili ke esingazange sibe iNazaretha kwasekuzalweni kwaso esingelona iNazaretha sahamba sawucela inkosazana bavuma abaphathi benkosazana bavuma ethempelini kwaze salobola isigwili yahamba yayoshada kwahamba amaNazaretha ayoshadisa inkosazana nomuntu ongakholwa aphatha imbomu aphatha amahawu afika asina amaNazaretha ashadisa inkosazana nomuntu ongakholwa ngoba nje unemali yakenzeka lento eNazaretha lobu kaShembe umprofeti angeke kwenzeke ongakholwa akagana nokholwayo akekho umuntu angena lapha nje sho ngiqhamba isigwili esingakanani sithi sengingenile lapha ngizocela na inkosazana siyokubuza ukuthi uthini asikuzwa thina uthini intombi zomhlaba isekho yini la emhlabeni la ungakhona uyena wala ekhaya wena lapha ke sekuhlanganiswa ubhinqa kwahlanganiswa igwili lezomhlaba kwahlanganiswa ubuNazaretha sekusuka amabhinqa acele ngaphakathi akhiphele izingane ngaphandle kuhlangene nazi izingane zididekile ayisazi ingane ngokhozana ukuthi noma sizintombi noma singamaNazaretha noma singamakhosazana ayisazi sibhixa imakeup zenza yonke into ayisazi ngoba amabhinqa ayifuna imakeup sifaka amabhluku mayithola isikhathi ngoba zifuna manje ukuthi amabhinqa ba-accommodate nawo ngoba nawo ayacela phela manje amabhinqa sifaka imakeup sifaka amabhluku
ngesabatha inkosazana iyane makeup abantu badidekile lapha abantu basekuphameni sekuhlala kuyimswenko omuntu aswenkeni akwazi ukuthi kwenziwana akekho wazi ayiseki direction kodwa kungiphathe kabi kakhulu ukubona amaNazaretha eshaya imbombo esigcawini eshadisa inkosazana nomuntu ongakholwa lokho bese kuyifinal yokuthi uMnazaretha sebuqedile la bebekhona ngoba beloku bethi hayi singamaNazaretha thina singamaNazaretha eshuba Melusi ethi uNkulunkulu waphuma lapha enikhona nami wangikhipha nje ngoba wayesephumile bethi bona hayi uphuma kanjani namhlanje uphume kanjani ngoba umuntu esigwili bese nomshadisa ngobuNazaretha nimshadise nenkosazana kanti akuzona sitshe ingcwelele zasezulwini kanti akubona abantu abangcwelela baganana kanjani abantu abangakholwayo kodwa sekwenzekile abantu basekuphakameni akusekho esingakubonanga osekusele kunye ukuthi thina ngalezi ikhathi sime kanjani endabeni kaNkulunkulu osekusele kunye ukuthi wena ume kanjani endabeni kaNkulunkulu ngalesikhathi lezigi zomubi nalolu dumo lomubi umi kanjani wena kulona sisekhona isikhathi sokufunda iBhayibheli sikho TikTok ukubambe phansi Facebook ukubambile sisekhona isikhathi sokulinda khona kuyalindeka kusalindeki sisekhona isikhathi sokuthandaza nasasikho kubhizi nanso ingozi ezosehlela ngoba amandla ethu thina amaNazaretha kaNkulunkulu alapha ngoba sibizwe uNkulunkulu ngempela isikhathi sethu sonke ufuna sisichithe endabeni kaNkulunkulu zikhona izinto nami ngithi ngiyangena nje wangena nje kulezi zinto unomphelo wase kuphela ihour hawu singena kulento isikhathi eside kangaka ngenini uze ukuyichitha ithi le ngoma khona ingoma esenzayo ethi lena ethi 55 sifundeni le ngoma iyadabulisa kakhulu manje yonke lento ekhuluma sibhekene nayo 55 ngoma kaShembe izimpi zifikile izwe lakithi selifile hlabani umkhosi omkhulu khulumani kahle emakholwa izwe lakithi selifile umkhosi wencithakalo sewuphumile uze ukusichitha inkosini yezulu uphume nenkemba uphume nelizwi lokonakalisa khulumani kahle emakholwa izwe lakithi selifile uphume nenkemba ufuna ukweyisa lenkonzo kaThixo ize iphele hlomani mabutho sekuzwakele khulumani kahle emakholwa izwe lakithi selifile sengibonile ingelosi yasezulwini sekuzwakele ukulwa ezulwini qina namandla makhawe ezulu amen qina namandla makhawe ezulu sekuzwakele ezulwini siphumile ingelosi sikhishiwe ingelosi ithina kuphela ibandla namhlanje esikhuluma ukuthi ingilosi thena ingilosi yathi abantu baphatheke kabi bethi ingilosi iye kanjani laphana binga ingane kuShembe iye kanjani kubaba Melusi engena okaShembe ngokwesibongo ngoba ba desperate for isibongo iye kanjani engena okaShembe ibizwa kanjani nalani besigangeni lapho ukuthi azohola ibandla bese ingilosi izonana lo umuntu wakho lo landwe u baba usazange walandwa yithi bizo uNkulunkulu lapho esangena thina phansi kwephiko ngoba sabona leli phiko leli singakhosela ngoba lo uthunywe emazulwini azange sabe sihogela isibongo ukuthi isibongo sakho ngokabani sathi nanti izwi lasezulwini nanti izwi lothunyiwe siyamuza ukuthi uyamemeza ngihlale ngikhumbula njalo mhla ngiqala ukufika wena wasekuphameni kwakusembonisweni ethempeleni angade ngihlale ngibeza beshumayela angade ngiyala ukuzangena kodwa ukathole ngiphuma ngifuna indaba kaNkulunkulu kodwa ngathi mangifika lapha na ubaba Melusi ephethe inkonzo wahlabelela ingoma ethi izwi lezulu lizwakele
wathi nanti izwi elithi balimemeza phezulu ezulwini yonke imoya eyazana noNkulunkulu bisiyakhuphuka kuzo zonke izihosha ngezwa ukuthi khuluma uNkulunkulu namhlanje. Angizange ngidideke uThayi. Ngase ngibezwe bonke abafundisi, hayi kumfundisi ngaze ngizoshumayela mina lapha engangikhonza khona ebuhleni. Bonke ngiyengibezwe beshumayela nabakhokheli bakhona, nabantu bakhona, nabaphathi bangikhulisile bonke abantu bakhona. Ngangihlale ngibezwe beshumayela, ngangilazi izwi lokushumayela. Kodwa ngamuzwa namhlanje ukuthi akusiyona intshumayelo le, khuluma uNkulunkulu. Sengiyibonile ingelosi, sekuzwakele. Hlomani mabutho. Bana sekuphakameni. Siyawudinga umoya kaNkulunkulu. Ngoba umoya kaNkulunkulu wona ozothi mase kubizwe umasikandi la ethempelini uthi uzonandisa. Buso ukhuluma enhlizweni yakho. Uthi ngeke le ngubo emhlophe lena ingubo kaNkulunkulu lena. Angeke ngikwazi ukuyobuka ngayo umasikandi ethempelini. Le ndawo leyana ithempeli lena. Umuzi kaNkulunkulu loyana. Ngeke ngikwazi ukuyoba isihlwele ezobuka umasikandi uthi uzonandisa endlini kaNkulunkulu. Leyo nto iyokhuluma enhlizweni yakho, iyokhuluma ezibilini zakho, buso uyiphumela kancane, usuhamba eceleni. Bethi awuyeza imfuka bani, kunaye angizi bantwana bafowethu, khona kungibambile, kanti wesaba uNkulunkulu. Uyamazi ukuthi uNkulunkulu akukhona okaNkulunkulu lokhu. Siyawudinga umoya kaNkulunkulu. Bantu bayahlubuka. Bahluba abantu begqoke lezi ngubo zokufundisa ezinkulu lezi engiyifakile. Ngihlubuke la ngiphambi kwenu, ngihlubuke ngiphele. Kodwa manje ngenawo umoya kaNkulunkulu angeke nibone. Nalo nje mfundisi, ize niyongena esihogweni nihamba nami, nginethusa ngeingubo engingasayifakela uShembe, engingasayifakela uNkulunkulu, sengifakela umuntu. Sengilahlile ucu engangiqobe ngalo uShembe, ngathatha ucu kaSathane ngalugaxa, ngase ngihlala ingubo zakhe. Niyobona siyongena eweni ngoba umoya kaNkulunkulu uyawudinga mawusendaweni kaNkulunkulu, ngoba ibona uzokwehlukanisa. Bathi beguqa bethi nanti ilanga liyadlala, umoya kaNkulunkulu esenhlizweni yakho ukhulume uthi leli ilanga leli ngizokhonza izithixo zasemandulo eBhabhiloni, angiguqi lapha ngenqaba. Kodwa mongena umango vosho ngamadolo uhalalisela ilanga, ukukhonza kwelanga kudala, uNkulunkulu walwa nakho kudala. Namhlanje kuthathwa amaNazaretha akufaka endlini kaNkulunkulu, kukhonzwa ilanga, kukhonzwa ngisho inyanga. Ngabona ngabuya basixoxela de bese sikhumbuzweni bathi inyanga nayo ibidlala inyanga, kuqhuma ingcwele ethempelini. Ngase ngiyakhumbula baphinde bakhonza inyanga ke namhlanje. Omubi mdala kodwa sekuphakameni. Uyanibona manje senihungulekile, senizimpumputhe ukuthi ngaletha noma yini lapha bese nihalalisela, bese kukhonzwa izithixo zasemandulo zaseBhabhiloni, zikhonzwe emzini ukwakuumuzi kaNkulunkulu phakathi emathempelini angcwele. Ngiyabuza namanje ukuthi mayilanga lengadala sokwenza njani la ethempelini. Soyeka lenkonzo sibuka ilanga sihalalisela ilanga. Mase lapha ebusuku sibambe inkonzo, sizinsizwa kungomama kungobani, sibambe inkonzo lapha bese oyedwa ebona inyanga idlala, bese eqhumisa ingcwele. Siyokwenza njani? Siyomisa inkonzo, sihalalisela inyanga, kanti kuyaqala ukukhonza kwezinyanga. Into endala le, kodwa uSathane uyibuyisile. Amakholwa manje akhonza noma yini, kodwa sebekhenza inyoni bangihlulile. Bangihlulile sebekhonza inyoni. Nenkomo kwakhona nenkomo yake yaqhamuka nayo kwaba udumo, basinamathela ngenkomo. Ngibonile inkomo. Zindala lezi zinto nasekuphamela, sidinga umoya kaNkulunkulu. Mawungenawo uzohunguleka. Ungahambi ngomdumane lapha sendaweni kaNkulunkulu. Ingakho ngibuza ukuthi salifunda iBhayibheli la endlini. Ngoba lapha khona umoya kaNkulunkulu esukuthola khona masifunda iBhayibheli. Lapha esukuthola khona masivuka sithandaza, masizila ukudla. Ngine weakness yokulinda. Kodwa ngilwa nayo namhlanje. Ngilwa nayo. Ngiyakwazi ukuhlala ilanga lonke kungadlili. Kodwa bengathi ngilindile, hayi ngilambe ekseni. La isikhathi engadli ngaso ngilamba ngaso. Shawunani sengihanquthe ngathi ngathola nje ukusapapa. Umoya omubi lo ngilwa nawo, it's a weakness. And deal with the weakness. Ngoba uthi weakness gcine kuyisona. Ezizo noyiqala njenge weakness. Kuthi weakness, hayi ngine weakness nje mina. Ngine weakness. Kanti uyesihogweni la uyakhona. Ulandiwe. Lezi zinto izona umoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele uhlale kithi.
ayikwazi ukuthi sibe ne-weakness yokuthandaza ukuthi angikwazi ukuthandaza ngine-weakness angikwazi ukuthandaza ngine-weakness nje yokuthandaza ngine-weakness yokulinda ngine-weakness yokufunda iBhayibheli. Hawu uyahamba wena ubone it is not a weakness, it's a sin. Ulandiwe xuma bheke phezulu makushaya isikhathi sokuthandaza bheke phezulu uthi Nkosi ngiza kuwe Nkosi kunomoya omubi ongafuni ngithandaze Nkosi ngiza kanzima Nkosi kuwe kodwa namhlanje nginqobile lo moya omubi ngicela Nkosi unginqobele wona Nkosi ungilwise nawo usunqobe Nkosi unqobeke Nkosi nami mangizothandaza ngize with a smile ngize ngijabule ngize Nkosi ngodumo ngize Nkosi njengomuntu ozenkosini yakhe ngiyibuke igqoke lebhuku elifanele ukuthi ngiza kuwe ngiyomuntu one date noNkulunkulu ngise ngiyikazela nje ngisale sengiya. It's not a weakness. Ya ulandiwe nebhadi and bangazo ithe ingoma ezivule ngayo wemthombo wezibele pompozela kimi ngikholwe ngichichime awuhlawuleli ngani awuthathe ngale leyo verse mase uguqile usuncike ngosofa nami ngiyengizizwe sengihudulile indawo ende ngiza ngathi ngiyakude nge-dining room kodwa ngifika sengathi ngifika sengiyilahla ngifike ngiguqe ngincike ngosofa ngithi wemthombo wezibele pompozela kimi ngicela ukukholwa ngichichime ngizocela ngiza nobuthakathaka bonke ngihudula lo ngisuke nami embhedeni ngiza nabo kodwa ngizotshela umnikazi ngizotshela ubaba ukuthi ngiyahuduleka Nkosi mangiza kuwe wena uhuduleka uzulala yazi nje ikhalile alarm lakhala nje ngathi ngizovuka ngicela ngasavukanga kanjalo nje akasakhonzanga uNkulunkulu akasadunyiswanga ngingizizwe nami nasekuphakama isuka la ngithandaza ngani hayi la ngidala khona ngangithandaza ngiphuma ngihudula ngiyothandaza ngani thandaze khona kodwa ngifika sengathi kade ngathi ngekho eMthini Park ngisuka ngendlela engidonsa ngayo ngiyakho ngihudula yonke into amadimoni ayanqaba ngiyahudula ayangisinda ngiyasiza isiteam ukuthi cha ayilula into engiyoyenza kodwa mase ngithanda ngintelekeshe sengisembhedeni ngelanga ngizeka ngena umoya omubi agqoka ngase ngithandaze khona la ekamereni athaya ngithandaze khona andinginalo uNkulunkulu uzongisho. There's nothing wrong about that ngoba ikamelo lami ikamelo elingcwele ngiyagcina isikhathi lihlale lilihle ngase ngithandaza la hayi ngathandaza ngaqeda ngase ngiyalala kanti akukuthandaza lapho kodwa into eyenza kube kumbi ukuthi ngenqena kuyala ngihlale ngithandaza khona ngase ngiyawuvumela lo moya othi waqala wangingqabela kuqala ukuthi ngithandaze ngawunqoba wathi ungaphumike la ekamereni manje thandaza khona la ngase ngivumela ke la ngase ngiyaguqa ngase ngibuyele embhedeni ngathi ngilala nje ngayiphupha nasekuphameni ngihamba emjondo lengangayazi ngihamba emahlane kukhona amantombazana ngathi angibanga lapha afuna khona ethi nje mina ngifunela usabelo nje ngale ngithi uNkulunkulu wasekuphameni ngathi mangibaleka lapho ngayithiwa sengiserenke ngathi ngiyafika kulayini waserenke ngayithiwa sengimngedwa bakade nginakulayini abasekho nazi namaphara manje angizungeza shembe kwenze njani ngaze ngaphaphama ngitungaza amarenke ngishayisana namaphara ngifuna ukubuyela ngathi ngisePine Town ngifuna into ezedrobheni ePine Town ile mjondo lengathi ingako Pine Town yeza ngiyophuma ngase head office angisho ukuthi kwakuyilokho kodwa ngiyanixoxela ukuthi ngeke nganqotshwa hayi kudala ngavikini edlule anginqotshwa ukuthi ngingathandazi ngoba leyo usathana usayazi ukuthi leyo akalungi lapho wathi ke isport manje thandaza duze kombhedo sathana uyazi ukuthi leyo ngeke ungathandaze angeke akasidaleli lapho so sengayenza iprinciple eqondile kulokho kodwa wathi ke hayi kanti la embhedeni uNkulunkulu yonke indawo connecta nje khona ula ecele kombhede wakho hayi nami ngadiboshwa okwalula utho laze le demon elingihlebelile ngase ngiyalalela ukuthi ngingabe ngisaya kwisport engivama ukuthandaza kusona laze ethi Nkosi nami phela ungilalelile nami Nkosi ungilalelile ngithe ngithi mangithi akangayi lapha avama ukukhonza khona wangaya Nkosi wakukhonza lapha nami ngicela lobusuku ba namhlanje abe ngowami ngangitaza emjondo lengayazi bona sephambili ngizona bengibanga phakathi ngingaphandle ngiguda la ngibaleke ngithi ngifike erenke
hayi ngijolela inetekisi basibaningi yothi ngiyake hawu sengingedwa hayi ayisekho abantu kusahambayo kwaze kwasa ngingaze rent amaphara ngaze ngavuka ngaphafa ngase ngiyayibuza ukuthi angikwazi ukuphupha kanje nginathi kaNkulunkulu mina kwenze njani ngase ngiyatrace back ngahlehla ngaze ngafika ukuthi hayi weakness yami ngisaba ngingena ukuphuma lapha ngaye endaweni yokuthandaza ngishawe lapho ngqotshwe ngaso sikhathi ngoba ukwazi ukuthi uyiNazarethe uthi ngehlelwa ibhadi alikho ibhadi lapha trace a step back ukuthi ngiqale nini kuphi okweshumi kwami kuphi lokho isithathu sokuthandaza ngenzeni ngime nobani ngaxoxa nobani trace your steps back somkhala ngebhadi akho bhadi ma umntwana kaNkulunkulu ama weaknesses wethu avulela omubi bese yangena ngiyayikhohlwa lento ngixoxela indaba ngoba ayiyona into kodwa ngiyanixoxela nje ngoba ngibonile mina ngibesa ngitrace ngoba ngiumuntu njalo uma ngehlela into ngiyatrace back ngakujwayela ukuthi hawu njengoba singamaNazaretha njena kufanele uhlale ubheke ukuthi usushayisephi ngoba umubi uhlale esigadile njalo ufuna njalo ukuhamba wakho ukuqaphela ukuthi nginyathelela nganyathela la nganyathela lapha namhlanje ongishayisela lo munye unyawo ngihlale ngixoxa lento ngathi nami sengixakwe izikweletu seziningi izikweletu zami ngathi hayi ziningi lezi zikweletu ngishayela izikweletu ngokusheshsha bese ngibuyela kuweshumi ngizobe ngulungisa hayi bantu basePhakameni ngayiqala futhi enye inkanakana enye futhi ngawuthinta umlilo ngakumisa okweshumi ngangakukhokha ubani ozongithinta ngathi hayi vele akho uzongibona ngayiqhubela nempilo yami nje nami ngeze esontweni njengabantu bonke hayi sahamba kodwa ngiyazi mina hayi okweshumi ngomisile ngisalungisa into zami kanti sengithinta uNkulunkulu bantu basePhakameni angizange ngeswele imali kangaka mina akekho umuntu ongeza kumina la emhlabeni ezothi uNtulu katsheleke kumina imali utsheleka kimi akekho kodwa ngaleyo nyanga ngangihambe ngishayisa kubantu ngayiphongo uthi umuntu awulutho ekuyabheda isibindi esingaka ngesiqungule ngisa kuwe sekufuna ngiqunge esinye futhi ngeke omunye futhi cabanga sengiphe owesibili owesithathu yofika nini isibindi ngayiswela imali abantu basePhakameni kwakusekhona into akuthiwa yini temporary loan ngani umsekhona na FNB ngathi ngiyithinta nayo yangikhahlela cha unalutho this month hawu awunalutho ngabona ukufuna ngiye kumuntu ngawutsheleka ngisho ukuthi wona seKuphameni ngabona kodwa ukuthi ngiphula izivumelwano noNkulunkulu okweshumi kwaNkulunkulu bengikuhambisa ngihlale ngiqhosha ngakho noma ngifuna ama position emsebenzini ngifuna izinto bengithi Nkosi okweshumi kwakho Nkosi ngiyonikela Nkosi ngicela Nkosi ungiphele imali Nkosi lokhu ukuthi ngiyokwenza Nkosi ngiyoya emasabatheni akhonke ngicela Nkosi ungiphele imali ngoba abantu bomhlaba abanawo amasabatha abanabo 23 abanakho abanye ngisho kweshumi izinto lezo esikwazi ukuthi ke sithi uphuma kancane iqhubana phambili ngazo ngoba ushembe usinike zona ukuthi sithi kuvelela kancane mangiphakamisa ikhanda ngiphakamisa ngokweshumi mawuthi aliphakamisa ngithi isabatha uthi uyanyuka ngithi 23 uzosala endleleni shembe usinikeze indlela eziningi ezilula zokunqenqumeka ukuthi usondele kithi kodwa uma ufike ethi awumise lokhu kancane uswehle lingana nabantu bomhlaba ngabona abantu basePhakameni ukuthi angeswele imali imina odelela uNkulunkulu imina ophula isifungo sikaNkulunkulu ngamenza wamncane uNkulunkulu kweninto zami ngaphakamisa izikweletu zami nokwakha kwami ngakwenza kwakhulu kunoNkulunkulu angangatshela lezi zikweletu ukuthi nginoNkulunkulu omkhulu mina ifundele lencwadi 23:21 angazi mawenze isifungo phambi kwaNkulunkulu ungalibali ukusigcina abosenza ngoba uNkulunkulu uyakusibiza kwena bese siba yisono ifundele incwadi Deuteronomy 23 verse 21 Nxa wenza isithembiso kuJehova uNkulunkulu wakho ungalibali ukusigcwalisa ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakusibiza nokusibiza kuwe kube isono kuwe
Kepha uma uyeka ukwethembisa akukuba isono kuwe. Lokho okuphuma emlonyeni wakho uyakugcina ukwenze. Nkosi kubusise. Lokho okuphumela emlonyeni wakho uyawugcina ukwenze. Ngoba uJehova uyakubiza kube yisono kuwe. Nawe ngavele nje. Ngathi okweshumi ngiyakumisa kancane ngeke izikweletu iningi kakhulu uNkulunkulu uyabona nathi hayi lezi izikweletu singaphekwa. Kanti sengithinte sengidlala ejene ezifayo. Ayithinti izinto ezikaNkulunkulu. Uyakwazi ukuya kumuntu uthi mfowethu angizokukhokhela kule nyanga. Angimile kahle. Ngicela ukuthi ungimisele lapha. Uyakwazi ukumisa umakho uthi makhe ngicela ume kule nyanga. Ungangakheli kule nyanga. Imali anginayo. Buse ufaka okweshumi kaNkulunkulu. Kodwa mina ngayeka bonke labantu abaselevelini yami ngaya uNkulunkulu awume kancane. Yabona ngangedele kanjani? Uyithatha la le nto uthi ake ngimisa okweshumi kancane. Ngoba usathana akakuvezeli ngale. Ukuvezela lesayilo uthi ayi ukumisa okweshumi kancane ngoba uxakekile. Kodwa lento iyakhuluma. Ithi uma khwami ngeke ngimthinte ukuthi ayeke ukwakha. Ngeke ngikhulume nalona ukuthi ngizomkhokhela imali yakhe, ngizomisa lo uNkulunkulu. Ngizoma uNkulunkulu. Ngizokufeza konke kwabantu kodwa ngizomisa kaNkulunkulu ngoba usuwenzela abantu babamkhulu, babakhulu kuNkulunkulu. Kanti abantu basekuphameni nje basihlangene lapha nje ufuna sazi ukuthi uNkulunkulu mkhulu ngaphezulu kwento zonke. Kuzo zonke izinto ezicabangayo, kuzo zonke izinto ezifisayo, menza uNkulunkulu abe phezulu kuzo. Ngisho noma ngabe umsebenzi wakho ungawukhonzi umsebenzi wakho ukudlula uNkulunkulu. Namba gcotha bayangifakazela. Uyofika umuntu lapha athi lapha kuthina kuthona wena mshumela uunderstand lapha kuthina ekubhizi lapha kuthina. Futhi yabona ngamasabatha kubhizi kakhulu lapha kuthina. Uthini lo muntu? Cabanga ukuthi kuyadlala. Ukhonza umsebenzi wakho nje uzokuconvince ukuthi ufuna mayengezile abe at peace enhlizweni yakho ukuthi even umshumayeli ngamchazela naye wabona into engayenza. Ngisho umshumela ngathi mangimchazela wathi deka. Wathi deka ngawamangala, wadumala. Kuthi lo muntu odefenda ngaka umsebenzi uyamazi kodwa uNkulunkulu. Esehambe nawe ibanga elide ngaka umshumayeli, awukamazi uNkulunkulu. Usathi indaba ukuthi kubhizi lapha kwakho yini yona le? Makhawe njalo umshumayeli. Ethi lapha kuthina hayi. Mina ngise airport nje lapha airport nje akudala lapha airport. Yini yona airport. Akudala makwenziwani? uNkulunkulu uyokudlala yini? Nebe khona abasho njalo. Lapha kuthina khona insizwe yafika la. Ayikho sikhundla la. Akekho. Yafika lapha lensizwe. Nangemva kwenkosi. Ithi lensizwa ngokuqala. Ithi lensizwa ngangifunde mangosuthi. Ingixole isikhathi ngisasibuka ngake manje. Sengizosheshisa sizoyibhala mhlawumbe ngalokho. Ithi lensizwa ngangifunde mangosuthu. Ngingwale. Yaphi? Nani makobhulweni kodwa lo line ongapha. Ithi mina ngibuya le. Nginekhanda elingiphathayo. Selokhu ngafunde mangosuthu ngaze ngaqeda leli khanda lipheli. Hawu laqala nini na? Kade la ngiqala ngisakhumbule ngangisemncane ngiqala leli khanda lingiphatha zonke izinsuku alipheli leli khanda. Ngafunde mangosuthu kabuhlungu ngifunda naleli khanda elingiphathayo. Ngilapha manje eTheku eGoli ngenza in-service training kwenye company lapha liyangiphatha lekhanda namanje wangikhona nanje lingiphethe ngiyalizwa. Sabona emehlweni umvangeli. Sadabuka ngendlela efanayo. Ngidathu zokuthi ikhanda manje ngiphethe nje 30 minutes. Ngiba worried. Usuku lami lonakala. Ngibe umuntu othi kade la ngiqala yele minyaka ikhanda lami alipheli. Nkosi yami sabuka emehlweni nomvangelo wenkosi sase siyakhumbula ukuthi sihamba noNkulunkulu. Leli bandla leli noma leli thempeli noma leli bandla lamatha kaNkulunkulu elikaNkulunkulu leli bandla akwazi ukuthi sidabuke kangaka asike simenzele lutho thina ngoba singabantu sizingane nangokukholwa akukho singakwenza kodwa siyadabuka mhlawumbe uNkulunkulu ethi ngamsiza lo muntu. Sathi manje ngapha ethempelini sathi siyanqumuza labagcotshwa sonke sathi ake simthandazele lo muntu mhlambe kula senzele umusa. Uyezwa ngoba simazi uNkulunkulu siyamesaba akwazi ukuthi uNkulunkulu uzokwenza lokho. Athi mhlawumbe ulasenzela umusa nje ikhona ingoma uShembo wasifundisa yona ukuthi uma abantu begula sibathandazela ngayo asiboni ukuthi sobesephula umthetho masihlabelela ingoma sisasha nansuka sibeke ekhanda lo muntu sibeka ngesinono sisusa ngesinono sibeka ngesinono sisusa ngesinono siyethemba ukuthi uNkulunkulu yonke le process yosidabukela bese mphilisa lo muntu.
siyethemba. Abafuni abantu uma umfundisa abantu besho nje athi uyathemba kanti uthi 5 bese ngiyaphila. Mina ngithanda abafundisa abanamandla. Abasemhlabeni banamandla. Thina sihamba nokuqonda amandla. Thina amandla ethu uNkulunkulu wethu onamandla. Hawu kanti wena ukhuluma nangelimi manje emsazini mina. Wena unazo nezilimi. Ilimi nginazo. Hawu. Wenze njani khona? Makwenziwani? Ngiyakholwa mina phela, ngathi ngiyakholwa. So ke lento shemba senzele yona into enkulu kakhulu. Ayikho into peace of mind yokuhamba noNkulunkulu. Ngoba la kufika khona ukuthi stress kakhulu uyahlehla bese udedele uNkulunkulu wakho. Yangena lensizwe. Kwathi makuphela inkonzo saze siyahlabelela, wasehlabela umvangelo wenkosi. Wathi baboyitho sezulwini. Abaphila abagulayo. Umoya wakhe awuze Nkosi ubaphilisa abantu bakho. Sisho ngawo lo moya Nkosi. Owayethembisa uJesu Kristu. Bese sithatha ingubo nomshumane uNtshangase. Sayibamba ngaphi nansuka. Sayibeka kancane ekhanda. Sayisusa kancane. Sayibeka siyisaba nokuyishaya ngoba uthi uNkulunkulu uthi akufanele uyishaye ngoba awunamandla okuphilisa. Uncengela ukuthi lo ophilisayo onamandla eniphakathi endini yakhe agcine ephilisile nangempela lasekuphameni ithi lensizwa lena yathi mayiphuma lapha ithi ngalelo langa la ngigcina ikhanda. Azange labela ngiphatha. Niyambona uNkulunkulu wethu. Wethembekile nasekuphameni. Wethembekile. Kodwa kwelezami umhlaba nawe uyasihahela uyasidonsa ufuna ukuqeda lenkonzo kaThixo asilweni abantu basekuphakameni lokhu ungathandazi lokhu ungalifunda iBhayibheli lezi indaba ezivuka phakathi kwethu zomxoshwa uNkulunkulu zosala sodwa sibukana emehlweni sesimxoshile uNkulunkulu ophilisayo siyoba yini ke mase sisele sodwa uNkulunkulu okuthula uNkulunkulu okuthula umsindo neindaba nayo yonke lenxokozelo ebakhona sisivukela nalapha eGoli kade singenayo ayinhle ezulwini ayinhle phambi kwaNkulunkulu asinqobeni amen. Ngikhumbula indaba lensizwa ke ngoba lensizwa namanje sababaza ukuthi yaphila asikhohlwa lento angikhohlwa mina kodwa ikhona into eyenze engibengithiza bakhona ngiyifundise yona ithi mesithi hayi ikhanda selaphela mfundise ikhanda sekho selaphela kodwa umsebenzi engifuna ngawuthola unjani lo muntu hayi ikhanda laphela lona kodwa hayi umsebenzi lutho nje lo engifunayo iyasebenza kwindawo ifuna ukusebenza kwindawo ngoba la ayikho happy khona ngizathu ke ezwakalayo kodwa ayikwazi ukukhuluma ayikwazi ukubonga ingakhulumi ngalokho okunye uyayibona leyo nto yeah abanye abantu bashayisa lapho abakwazi ukubonga ngisho umuntu angisakhulumi indaba kaNkulunkulu emkhulu kangaka ngisho kumuntu ifunde ndiyancwadi baba abantwana abangabongi baba abantu abangabongi bayikhukumezayo abanjani ngisho umuntu wasemhlabeni nje nangu umuntu uma ngabe ekwenzele into ulindele ukuthi ufike ubonge kuyena uthi ngiyabonga Nkosi uthi njalo uthi ngiyabonga mfowethu baba wami ngiyabonga dadewethu ngiyabonga myeni wami hayi bengafanele hayi Nkosi yami ngazwenze kanjani isimo bezimi kabi angiyazi wenze kanjani lento nami namanje ngisayibuza ukuthi ithathe ephi le mali yokuthi uthenga amazambane la ekhaya ngoba sengithi sihamba nobhontshisi kuyoze kuphela inyanga ngoba inyanga emkabi ngibona usiwathengile bawo la ekhaya wenze kanjani hey siyabonga wathenga amazambane kodwa ke isuphu nayo ayikho nayo abakwazi ukubonga babonga becela uyabo mabebonga bavula igap yokuthi bafake futhi ifunde babona bawo abantu abanjani laba Incwadi kaTimothy chapter 3 sizoyiqala evesini kepha yazi lokhu ukuthi enzukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima ngezikhathi zokugcina kuzovela izikhathi ezinzima
ngokuba abantu bazokuba ngabazithandayo abantu bazoba ngabayithandayo bona yobona amabandla nje amanye ayibiza ngamaNazaretha sokwaba uDurban July kwasenkwa ngemswenko ozungabusakwazi ukufaka umNazaretha ufuna ukukhulula umNazaretha ubeke phansi ukuze uvelele umswenko wakho isikhathi lesi seyikhathi zokugcina okukhulunywe ngaso ukuthi siyofika wona sekuphameni abantu bayoyithanda kuze kweqe nabathanda imali nemali abantu basekuphakameni yothi noma igwili zomhlaba mayifika lapha sithatha amakhosazana sithathe izitshe ezingcwele sizinike igwili ngoba sifike nemali endlini kaNkuluNkulu sidelela umthetho kaShembe sidelela indaba kaNkuluNkulu ngenxa yabantu abanemali ngoba seseqhuba uthando lwemali nabazigabisayo bayayigabisa laba bantu basekuphakameni baswenke bese bebona kupheleli beze befaka i-makeup ngoba ubuhle mawufuna uba buhle ubuhle kabugcini usathana lokho efakile ethi edana lokhu uyozube hamba nayo nabazidlayo nabahlambalazayo abazi nomuntu omdala abazi nomncane bakhwela bayadilika nabangalalela abazali hayi abazali ke akho umzalo ngalapho ngangitshela ukuthi khamba kahle abalaleli muntu abazi nomuntu ofuna ahlonishwe umzali akalutho uthi kwakufanele phela ungifundise kwakufanele ungikhulise wena wangilethe emhlabeni angilethanga mina kushingani iqhoshela umzali abangabongi lutho uthi wenze lokhu usathi uyababaza bese kodwa phela nginakho ukuthi babonga ngokucela abanasi isimo sokubonga ababongi ngisho kuNkulunkulu abagcini lento kuyenza kwabanye abantu basemhlabeni nakubazali babo nakuNkulunkulu kunjalo bathi ngiyabonga lesifo sami seminyaka ngilaphile kodwa phela ukhumbuza ngakuthola ukuthi nabangalelithando sesele mva kancane lapho nabahlazisayo nabangalelithando uthanda lokho nabahlebi nabangazithibi nabanganebo umnene nabangathanda okuhle nabakhapheli nabanamanyala nabakhukhumele nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu bathatha ifoni bayibeke laphana umuntu ajabule ngishaye edwendlini ngoba uyathi umhlaba uyangibuka mangabe awukwazi ukuthi ubashiye bodwa endlini ngoba mabashiya bodwa usubanike emhlabeni ngoba bavele bethatha ifoni bangene live makwa live usukuthi umhlaba wonke ngibukeni so bavala kulephi khona labo bantu ngangazi umprofeti kaze ekhuluma into ebuhlungu ethi intombazane yakhona lapha eSouth Africa khona la izweni lamanyala yafika lapha yathatha ifoni yayibeka ngodonga yayisingena ku live siconnecta nomhlaba wonke umhlaba uyibone yayisihlehla efonini yayisifulathela ifoni sidunuza ifuna umhlaba ubone izinqe zayo uthi uNkulunkulu ezulwini wehla wayishaya khona lapho yafa yawa abangani bayo be live beyibuka yafa phambi kwabantu yafa phambi komhlaba ishawa uNkulunkulu eyishayela ukuthi ikhangisa ngomzimba ivusa inkanuko emadodeni omhlaba engawazi nokwazi wayishaya uNkulunkulu yafa babe lokubethena nje hayi uyadlala baze bafonela kwakhona ababona kulaba live bathinta izihlobo zayo bayathola lifile ekamerweni layo ifile ngoba abazali baqanthisa ekamerweni kanti ayikho ekamerweni isemhlabeni yabhukuda itheni le ndana okugcina ile ngifakazelayo nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu sekubusiwe ngifuna leyo ndawana akwazi ubafihla lapha abantu injabulo mawuthi ubavalele endlini awuvalile ufuna baphuca ifoni ngoba baphuca ifoni udlala ngesikhathi mawungabaphuca ifoni udlala ngesikhathi they connect to the world uma ubasusa kuwe ubanikele emhlabeni mabe lapha efonini banamandla asabekayo bamakhosi akulama platform abo ngeke batshele ingane encane uyitshele lutho bese live sekungena amadoda amadala emzi yabantu ethi mthanda ukuphazamisa ingane thina lengane iyayenza isense kuthini besho ingane yakho izala bethi yenza isense kubona mawuthi ayikhuza uqhubeka nawe yakhula bayifakele imali 100,000 izophinda ithini lo ngane bese mama rent apartment ithi baba ekwami lana ngicela singaphazamisana
sisengozini bantwana bokukhona siyibandla likaNkulunkulu kuthi amehlo ethu agqorozele lapha ey'nganeni nihloniphe bantwana lento yamafoni ey'nganeni eningi kanje iyadabukisa amafoni ahlula abantu abadala ukwalawula uma unika ingane ifoni usukuthi ayenzeni usukuthi umhlaba uyigwenye ngokushesha ifoni sisalwa nathi namanje ukuthi siyicontrole ukuthi ifoni kube khona isikhathi sayo kube khona isikhathi senye into sisalwa kodwa manje sisesempini enjalo sesithengelene ingane amafoni sisalwa thina sathi kushunyayelwa bangene efoni namanye bangene ku Facebook bayihluleke ukuyibamba isikhathi esincane ebekile isikhathi esincane ithatha isikhathi esincane ebekile isikhathi esincane ithatha ingalo iyehle yenyuka ifoni ayibeke phansi sisalwa nalokho kodwa namhlanje isise inganeni bathi azenzeni aye emhlabeni zogwinyeka into engenzeka beyinikela ngeke umelusa umuntu masephethe ifoni ngeke usamelusa ngoba abantu banamandla lapha efonini noma ungathi uyamkhokhela umuntu masephethe ifoni akhokheleki uthi hayi bakwenziwa njalo athi umuntu hayi foni yami akhokheleki umuntu ophethe ifoni no I'm doing this on my profile hayi aqimbe nkosana awuqimbe uMuyiNazarethe angiqimbanga mina page lebandla iqimbe nje iwall yami iprofile yami iwall yami hayi wolokhu ukukhuluma nangomunye bayihlala eposta amantombazana angimkhombile kodwa angibonanga bayihlala eposta amantombazana sinyakaze singabagcotha shayisana ngamakhanda ukuthi sizomkhuza kanjani ukuthi ngabantu namhlanje ba weak bahlubuka abafuna ukukhuza mawuzokhuza umuntu ufuna strategize ukuthi ngizomkhuza kanjani abe khona nangesonto elizayo niyibona leyo nto ngabe indoda mnikhala kuyinyembezi ikhala ukuthi ikhuziwe ikhala inyembezi mangikhuzile hasi mangikhuzelana shembe sefika usuku manje masesithi abafuna ukukhuzwa ngumkhuza namhlanje umuntu ethi sengiyasona nje sengiyeza nje phela uma ngithanda leli bandla kodwa nje hayi umfundisi akangiphethe kahle hawenzeni na akuvele nje wangitshela ukuthi afuna ukukhuzwa uyancikisela sengiyeza nje esontweni ngoba ngiyeza kodwa nje ngoba ngithanda leli bandla kodwa umshumayeli uningabe ngizokukhuluma kunjalo mawuthi ahlehle yalandela ukuthi yini usuza nje ngokuthanda ibandla wenzeni lo mgcotshwa kwena ukhuziwe nje abakhuzwa elishini incwadi kaMkhulu nathi abafuna ukukhuzwa kodwa wayephosta ihloko zakhe engazaphatheka mina ngingabasambona ngesonto elizayo kodwa ngangihalela ukumkhuza ngithi lokho akufanele ukwenze uma uyinklasi futhi ka23 ngoba noma kuyizihlobo zakho kodwa thina sikwazi lokho thina sibona upost intombi zakho uyishintsha ku Facebook uma profile wakho ithini incwadi kaLukhuzana ningabalekeli kuphela kuyizono nalokho kubuka kuyisono don't be comfortable wenza into ebuka isono ngokuthi mina ngiyazi ukuthi akusona isono ngoba isikhathi umhlaba uthi isono lesi isikhathi abantu bethi imbi lento isiyimbi ngisho ezulwini ifundeni leyo ncwadi eyazi umlabo manje ngayazi manje oyibuza kini ungabi comfortable bakhona la nampa abanye ngiyababona bakhona laba kwasuka la umthetho webantu uthi awafaka amabhluku amakhosazana namakhosana nabantu besifazana bathola i-app ku Facebook bathi ngeke kade singangcono amabhluku asifanele bagaxa amabhluku baphosta ku Facebook bazongiphikisa khona ngapha bathatha i-app lena ifaka namabhluku bavunula ngamabhulukwe bathatha baphosta ku Facebook befaka amabhulukwe bayazi ngeke bathinte uthi angaze ngilifake bagadile njengoba benzele nje bagade wena uthi yoza zokuthela kade sinakile mhlanje zokuthola kahle azake safaka amabhulukwe ethi sathi i-app safaka amabhulukwe asikaze siwafaka ifunde le ncwadi hawu anitholi ningenzi nalokho kubuka kuyisono ifunde mkhulu
Uyathanda ukushaya umbhobho ulokhuzana. Ngasuka ushayela. Funda mkhulu. 5:22 manje. WaseThessalonike. Ihambe kahle lenkonzo ngoba kugcine ngathi siqala ukonakala ngoba sisondele eduze kwethu. Kodwa kufanele ngoba sinabantu abangcwele abantu abasephakameni. uNkulunkulu oshaya umthetho. Wathi wesifazana akafaka ibhuluku. uNkulunkulu oshaya umthetho. Ukuthi owesifazane akalifaka ibhuluku. uShemba wafuka vuselela lokho. Ngithi ke lensizwe engiqale ngakhuluma ngayo ke hayivama ukuthi iposto dadewabo nezihlobo zayo ku Facebook. Akahle. Hayi insizwe zabafazi ziyobayobe. Kodwa ngiyazi ukuthi nayo yayazi ukuthi mangeke sayithinta izojaya odadewethu laba ihlobo zami lezi ngenzani ngehlobo zami ningibuka ningithatha kanjani. And now feel bad ukuthi ish ngaze ngagagamela. Kodwa namhlanje ngenza isifundo sokuthi noma leyo nto ingayisona isono kodwa mayibukeka kubantu ngoba uthi ubabilanga abantu bethi awulungile kubani othi ulungile. We owe ukulunga ngokwabantu hayi nje phela ngokukaNkulunkulu. Niyayizwa leyo nto ngokwabantu bona labadidekile abacanga ukuthi wafaka ibhunga zangu lifake. We owe them ukuthi baleka kulento ngoba ibuka isono ukubona nje mabe lokubethe isono soba isono ngempela uzoyifica isikulindile wawafaka amabhuluko wena hayi ngangafaki but advertise ukuthi kuhle umuntu abantu bayifaka ibhuluko. So you are one of them. Ifunde mkhulu. AbaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 22. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Hayi okubi nje kuphela. Nakulokho kubonakala. Igcina la Nkosibusisi. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Kungathi ngoba kubi. Uyazi wena ngalo ukuthi ubalindile abazokukhuza ukuthi ngoba uyazi wena ukuthi ucover space yakho sikhavile kahle. Bese uthi ke bazoza bezongitshela ngizobakhombisa inkani. Bathanda ukunakana. Akekho uthanda ukunakana ngokusekhona. Kodwa siyakhana ukuthi asizulwini. Angabikho uzosala endleleni. Usala endleleni usalisa ukubukeka kukubi. Kodwa uthi bungabenzi ububi wena. Kodwa buzenza izinto ezibukeka sizimbi bese umhlaba uyibabaza bese ingilosi yakho bisibhala ukuthi wenza isono ngoba uthi babila ngakekho umuntu abantu bethi umubi ubani uthi umuhle. Ngangiluleka enye inkosana khona ngithi indaba yabangani ngithi abangani ozohamba nabo labangani ohamba nabo iphunga labo lizohlala kuwena bese ingilosi ka23 yakubalekela labangani bakho babhema utshwala babhema ugwayi labangani bakho baphuza utshwala uhamba nabo zonke lezi indawo uphekezele emngani wami sothenga ugwayi uphekezele emngani wami sothenga utshwala noma ubaphekezela ungaphuza utshwala unephunga lasetshwaleni mhla ingilosi yakho ishaya isithombe umngale ke counter ebar kuyofika lapha usuke uqoshwe phambi kwehamende engcwele uqoshwe iphunga likatshwala oyongena nalo kuthiwa abanaleli phunga nalo abangeni kule ndawo kodwa uzange waphuza utshwala kodwa ubukhelesi. Ubungazi ukuthi ubungcwele phathwa kanjani ubungazi ukuthi ubungcwele bumi kanjani ubungatshelwa ngamuntu akekho bekhuluma kuthiwa nje call edwakholwa kodwa wabakhelesa endleleni wangabazi ubungcwele phathwa kanjani amaphunga ongafanele akuhaqe imaphi namakhosazana ngiyawatshela ningahambi lama birthday party lawa so lapha bese kuyadansa kudlalwa ingoma yasemhlabeni ngoba lelo phunga uyophuma nalo umufica insuku zokufa bese banephunga elibi lasemdansweni bose ungangena ezulwini ngenxa yephunga kade ukholiwe. Ngiyeluleka ke ngayikhuluma kancane le kodwa ngiyabukela namhlanje yokuthi balekelana konke lokho kubuka uyisona ngoba ikhona ingozi yokuthi kuqhamuka iApp
bese ngidesigner ngiba isangoma ngibe isangoma ngifaka imiyeko ngibe ngiyikazele ngiyonke into ningathini ningathi anginacala ngoba angisona ngenze nge-app ngifisa lapho komama bengijethi bangathini bona mase bengibone nje ntambama sengiyikazela ngifaka imiyeko ngifake nge-app kodwa ngifake yonke imiyeko nge-app ngiyisangoma nje siphelele ngimi laphana ningathini ningahalalisa ningashare isithombe sami nithi wow umfundisi wamuhle izono ke ziyalinga asike sincane kunesimo mawungeke uyifake imiyeko ungafaki kunebhlue izono ziyalinga mawungeke uyifake imiyeko yesangoma ungafaki nebhlue ukuthi ngoba ngifake nge-app ngoba i-territory ingozi chaza ukuthi ubanjwe umthetho uyalithanda lihle isincwadi kaJeremiya 31:31 laba thina siyoba umthetho wethu usenhlizweni zethu asekushayela umthetho kuthiwa uyakhuzwa kuthiwa akwenziwa lokhu ngoba kuningi kakhulu okungenziwa kuzoshonelanga ngikutshela uphuma kaNkulunkulu andohlala kuwo akwenziwa lokhu uzofika nezulwini weluswa njengenkomo kanti mhlawumbe ungena emanzini waphuma nani buza lo mbuzo uyibuza wena ngaphuma nani kanti emanzini ngakhuzwa njengenkomo hayi akwenziwa lokho hayi bhodla ngathi yalibeke phansi mzuliphatha kuthini kuwe umphethe ubani kufanele liyakufanele lapha res lezi namabhlukoli nganisayo ukuthi hayi ngiyalinganisa umngane wami ngiyalinganisa nje hayi ngizophuma nalemnyango ucabanga ukuthi kufanele lokho ukuthi ukwenze uthini umoya kaNkulunkulu ukwenza hayi ngiyalinganisa nje sikho same size yazi nje hey bese bethe abangani bakho hey liyakufanele ibhluke liyakufanele ibhluke hey siyahambe nesitolo anti kunani usathana ufuna ukushatha isithombe ayoma ngaso mhlawumbe usufile ukuthi wena uyinkozana efaka amabhluke hayi ngalinganisa nje kuphela niqaphele bantwana basephakameni ungakhuzwa kuyo yonke into khuluma umoya ungakhulumi kuwena kaNkulunkulu ohlala kuwena zibuza ukuthi kanti mhla ngiphume emanzini inkosi wabekani kimi ngangaluseka ngeluswa njengenkomo kanti kwenze njani ithenye insizwa lapha emsebenzini Tuli inkosi yami instruct yasifundisa Tuli ngicela ningiphathele ugwayi mase nibuye lantshini ningiphathele ugwayi ngiphathele ugwayi itshela abantu itshela mina eyithele enkingeni ithi ngiphathele ugwayi ngiphathe ugwayi ngithinta ugwayi ngesandla ngoba ngabhemi nje angithinta ugwayi ngesandla kanti ugwayi kunani ugwayi ngathi hayi ngiyakholwa ngiNazaretha njengathi asuthinta ugwayi ngesandla yazi kusathane unjalo kwasuka indoda ngapha umruti khonzele zethi yathi hayi letha ngokuphathela mina ayisho ukuthi ndakuphatha ugwayi ayazi bamkhosi yawuthatha ugwayi yafika uthenga ubuya nawo yamnika isingikhoshela mase unika la mayumukela le ndodo umukela ikhoshela mina ngoba umukela kumuntu othi umruti fake nebheji lokukholo kodwa uthenga ugwayi uphikisa mina mangithi ngikholiwe mina angeke nguthenga ugwayi usathana wavuso wakhe eceleni kwami ukuthi dumaza lento eshowe lo muntu ayikho lo muntu ongakholwayo wangibona ngiyindoda ehlaza nje mina engafuni ukulalela lo muntu uyi-instructor ngifundisa kodwa ngihlaza ngibahlaza kena bangabe kusaba intaba kaNkulunkulu kwaba ukuhlaza bami ngiyibona indaba umuntu ohlaza ke manje amazulu kanti namazulu bahlaza amazulu le nto vele yaphuma ekholweni yavele yathiwa nje amazulu ahlaza bathunywa nje ukuthunywa labantu ngoba marente badubulana futhi yanyuka yankulu kodwa bekumele indaba kaNkulunkulu itheni ivesi enye lapha uphume nenkemba ufuna ukuyisa inkonzo kaThixo ize iphele uphume nenkemba yokonakalisa lento kaThixo iziphele ufuna ukuyisa lento ngoba lento engangenza ngokukholwa kodwa yaphenduka ubuzulu yaphenduka ubuhlaza yaphenduka indaba yaserenke niqaphele leyo nto ngiyakhulukazi abantu abasebenzayo niqaphele emsebenzini ube yiNazaretha emsebenzini ugade ngoba umubi uzofike akucompromise izinto zenkolo uzocompromise bese ukushiya umoya kaNkulunkulu
ukushiya ingilosi uyogcina umuntu emsebenzini sithi nginazaretha mina kodwa sohamba umoya kaNkulunkulu ngoba awuvikelanga wawenza izinto ezibukeka ziyisono ungekho careful ngoba ziyagadwa izinto noma zingesona isono kodwa ubusugada Nkosi kusesizwe kusifana